Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing penslam jangka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ban yasoi ya ke sekular bat ke Global Infra Solution nak bentaban penkre ya ke detailed project report kalanang penslam shushu ban shna ya ke surak airline ke ba penyaso na do ke shnong mau plang terter shado ke shnong balat ke ba jrong kumba khandai pusan kilometer AA. Hak baya David kani saungut ki MLA ki bakan tup ya MLA jangka mau plang constituency uba SK Sun, MLA jangka mau Senram constituency uba HM Shangpliang, MLA jangka Ranikor constituency uba Pius Marweng, but MLA jangka mau Kerwat constituency uba Renington Lengdok Tongkhar, hak shiterik urisau arjar khat kendai, kila ya kendo ya Menteri Rangba Kajelau Konrad K Sangma dakaba kerpat ba unshimkia ban penskaulem syaka Ministry of Road Transport and Highways kenang ban penstet ya kane kakam kumban supentip hang ni ya ka surak ka ba penyeso naduk mau plang syaduk ke senong balat lashna da ka sarkar Assam House nem khat khandai spa an ripusan bat kane ka dai ka surak ka ba kongsan haduk kata-kata ha ka ba ki pait ba jong ki Southly ki constituency kata ka mau plang ka mau Senram Ranikor bat Maukurwat constituency ki GI lenti man la kasngi ban wan chanong ba Shillong. Hakani ka ju kasngi kani ka kanhon ki saungut ki MLA ki la ra ban pensngo ru hakmat Menteri Rangba Kajala Halor ka jingpen kloy ban shnano ya ka surak airline ka ba penyaso na do wailoi Mausenram Trongpleng Dangar Balat ka ba jrong 20 kilometer. Ti kala don ka proposal ban penlong no ya ka tei ka national highway tambah kila approve in principle only. Di ya kani ka surok kila kat tanda ban I consultancy ban prepare ya ka project report na kaliang jong ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL. Di kani ka company ke bahasa pok Ministry of Road Transport and Highways kala kat ya ka tanda au 9 Oktober macam senem kala dia ya ke comparative statement how December but ya ki technical school jang ki bedas baru kila ya sam ki bedas ki baishim benta ki project tangba hadu menta ki padla ban ai ya kala top intent ban prepare ya ka project report nak daw ba ka Ministry of Road Transport and Highways kadang mud ban review ya ki project ki bala declare in principle ba ki dei ki national highways ke dinle ekran jugi mentau chief minister kalong ban ai ban kerpat ke state bahkan ai ka important ka priority ya kan surok ban hak ju ke por man request ya ke NHIDCL to go ahead tenring minister long hi ban request ya ke NHIDCL ban go ahead, they will not do it unless they get instruction na ka Ministry of Road Transport and Highways tenring na kalian ke state government can continue ban ai ka pressure haka ministry ban deploy kan bala te kata ga digi kren jungi but minister chief minister bara ka ju ko porru ibula telefonia deputy chief minister ba pe PWD on his way to Delhi but ituru ye ju enjoy on will continue to get the pressure on the ministry to expedite the declaration of this road as national highway but haka ju ko porru ban instruction with NHIDCL bahkan ay no ikletaw intent tamba ka syong ka ministry pat ban ni kata nay nakalian ka state in ay tang ka pressure kaban ha din magilatit bala kortenar da ka NHIDCL ba prepare ka DPR but shwa connection is almost ready but issue ya ka LOI letter of intent hendrai ngilong concern na maringtip bahaduk menta ka NHIDCL tempat issue ya ka LOI siya kanu company siya unu kita dara na train itu kita dara kakram ai kanu ka LOI haduk mentah kali kita ka balong concern yang ni nama aslam macam almost system dari tempat issue ka wakada haduk mentah dena kita ka daw ngisa wani kanu kanang yu chief minister amari sutu balada ka state government hi kamshim ya kane kum ka priority ka bahakmat ke jinul kam ni surau te kala bandon kanu kanang delay di bandile susu for that jadi dalam wan kendu chief minister ban impress yo chief minister ba kum ka state government kali ban shim ni kene surau ke bandon kam du kata na kapta ju tipai ba
Om day tangjongi ki South League constituency. We don't have the South Cable A, nak kita ki South League constituency. Andai kene surok aktif saya bahkan connection tu saya Karo Hills, Langbar Bakmara. Kembali tak kalau kabar kam hadu kata di sultanat itu ipi go chief minister hulu ula akri batni bangin shimkia nak le state government ni berkoi ban dikena bakal Ministry of Roads and Transport and highways kan yo ban akri ban declare no economic surok as early as possible kum kan national highway ban fluency ba kum bakal monta kum bang isno tho na ki kato kire ki source ba ka problem ba kim sim ai order dumta na kali ka NHIDCL na mar kam clear kata ka phone pattern na ban yo phone ban pentre ban execute ya kene ka jingtre de na ta ka daw kin issue ka ai dumta kikmi lenti ba na ka jingship kia dok state government la ban penne ya ka ministry bahkan pensyai kata ka phone pattern ban penla ya ka NHIDCL ban issue ya ka work order sya kanu company panle ya ka DPR kata ini kwa ya kani ka moplang hadu weiloi jadi ban clear ban long ka national highway Yes. tenang tu na weiloi biang lembar ke surok samosun ram hadu apo balat ya katu kadon da kawi ka face ka proposal kalau ayat sedeli te ya kani ru nginyo ya national highway ka ba na do weiloi mosun ram hadu balat energy ya katu lu ngala dep keren kaleng tonga hu chief minister wong baki dang budin secha ya kakam ban declare energy ya kani ka ban ya lembar mosun ram du te kani ru insayo action yang approval. Napili ka mo plan sharum. Kani ka stroke hadip kadang rit ado kata. Itu i black top portion kaya kat pat kawit jung truck. Ti lada ka truck kawan kala lur. Laki kali simpas. Ka truck kayang banyak pedeng. Kam kendia sa kadyang namar ba? Kato ka side bam ka kam yer ka level banya kami ka black top portion. Tika bu yaki nong yadim ti ka jingya ka bakhra. But kalong ro ka blind corner so many of them. Ti labun ma ti accident ti baja itu ibenta. But nang recently ro ki accident bagia ka ki ja itu ibenta. Te ki jingpa jungi ko nang penhe no itu surap na ka single lane sya ka two lane. Te ngilay kren ma pa assembly ka budget 2018 da ka motion this house discuss the pathetic condition of the Moplang Balat Road with special reference from Moplang to Balat ay to Weiloi. The yang si ba siyang piangpat i-continue pat nang to na Weiloi sa mga sinram. Tengingit scam mag governmentation kaya kani but kani ka national highway kung baka proposal ka ng bita kaday bait na po Moplang po Weiloi na Weiloi siya po maukruwad lumakalag mo siyang na maukruwad kani rangtong narangtong kaliga ranikot tinapo Weiloi pat po Mausun Ram kaladon ng spirit proposal kepada MLA ng Mausun Ram ila Jumkia ban budin kata pada kini pat ro kandi ka national highway hi kamakadang don po proposal government kani ka ministry ka pakot tenar ya kani ka national highway infrastructure development corporation ban prepare ka DPR tekan bompat la ban prepare DPR mintek kan mo to siya Kesulong tang kawai ni menta ni babok ba uduyong menta tang kamu. Yes. Seban pelat suk duyong ketamut Ngimlong na kiwan ki sekitrok duyong na ska than ranikor kinjat lemba kani ka sulong jongi na sunram teter tapi ke surong insyanshu di nomor ta ka daw ni kwa ma ba ya kani ka surong dewan le no immediately de kata bengiwan ban semua